Mwanzuro wavuye mu nama yahuje komite y'inzibacyuho ya Rayon Sport n'abayobozi b'amatsinda y'abafana fan clubs bemeye ko bitarenze mu ntangiriro z'ukwakira bazabatanze arenga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inama yabaye ku munsi w'ejo hashize igamije kugarura ubumwe mu ikipe ndetse no kubereka hamwe kongera guhuza amatsinda y'abafana ba fan clubs za Rayon Sport yafashe ikipe mu kwiyubaka. Iyi nama yabaye nyuma yaho hari hamaze iminsi havugwa umwuka utari mwiza mu ikipe ya Rayon Sport, aho abafana bari baracitsemo ibice bibiri ku ngoma ya Munyakazi Sadate wari uyoboye ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Abayobozi b'amatsinda ba Rayon Sport agera kuri 40 niyo yitabiriye inama, bakaba baremeye ko mu rwego rwo gufasha ikipe kwiyubaka bagiye gutanga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda azatangwa bitarenze ku itariki ya 5 Ukwakira 2020. Aya mafaranga akaba azunganira kugura abakinnyi babiri b'abanyamahanga, aho ikipe iteganya kuzakoresha abakinnyi itwaye kuzakoresha amafaranga akaba azunganira mu kugura abakinnyi babiri b'abanyamahanga, aho ikipe iteganya kubagura batwaye miliyoni 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bemeranyijwe muri iyi nama harimo gufatanya mu byiza no mu byago, kwirinda ibyabatandukanya ni mu gihe ibibazo byahawe umurongo wo gukemurwa. Hemejwe ko hakomeza kuba hafi ikipe hagashakwa ibisubizo bitandukanye mu buryo burambye no gukora ibishoboka byose bagatera inkunga iyi kipe mu buryo bwihuse. Ombolenga Fitina yahawe Akayabo yongera amasezerano mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Myugari ukina ku ruhande rw'iburyo right back mu ikipe y'igihugu Amavubi ndetse no mu ikipe ya APR Football Club. Ombolenga Fitina yamaze kongera amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe y'ingabo z'igihugu nyuma yo guhabwa agatubutse. Uyu myugariro wifujwe na Super Sport United yo muri Afrika y'Epfo ndetse na Young Africans yo muri Tanzania muri uyu mwaka yamaze kongera amasezerano amugumisha muri APR Football Club, ifite intego yo kugera ntibura mu matsinda y'imikino nyafurika ya 2020-2021. Amakuru agera kuri H.Innocent aremeza ko uyu myugariro yahawe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntiyazuyaza gusinya amasezerano y'imyaka 3 muri ikipe akomeje kugiriramo ibihe byiza. Ni kenshi Ombolenga Fitina ahamagarwa n'amakipe yo hanze y'u Rwanda arimo ayo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ayi Burayi, nubwo atarabasha kuhabona amahirwe ahagaragara akaba yahakinira. Mu mwaka w'imikino wa 2016 yavuye muri Kiyovu Sport yerekeza muri Tropicana yo muri Slovakia, aho yajyanye na Iranzi Jean Claude ndetse na Kalisa Rashidi ukina muri AS Kigali, ariko bose basezerewe nyuma y'umwaka umwe. Muri 2017 Fitina yagarutse mu Rwanda asinyira ikipe ya APR Football Club mu ntangiriro za 2019. Yanyuze muri Sika Sofia yo muri Bulgaria agaruka akinira APR Football Club, anifuzwa na Yuka Mauricio yo muri Espagne, ariko bipfira mu igeragezwa. Muri uwo mwaka kandi ikipe ya West Beveren yo mu Birigi ikinwamo na Bizimana Jihad yifuje bikomeye Ombolenga, ariko ntiyarekurwa na APR Football Club. Ombolenga afite imyaka 24, n'umwe muri ba myugariro beza bari mu Rwanda kuri avuka mu muryango urimo abakinnyi ba ruhago benshi, aribo mukuru we Sibomana Abuba udafite ikipe ubu ngubu, na murumuna we Yamin Salum ukina muri Gasogi United ndetse na Nshimiyimana Yunus bakina mu mwanya umwe muri APR Football Club. Umutoza watoje ikipe y'igihugu Amavubi Jonathan McKinstry barishimira umwaka bamaranye utaratsindwa na rimwe. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Uganda FUFA ririshimira umwaka rimaze rikorana n'umunya Ireland Jonathan McKinstry utoza ikipe y'igihugu nkuru ya Uganda Cranes, akaba ataratsindwa na rimwe. Jonathan McKinstry yageze mu ikipe y'igihugu ya Uganda ku itariki 30 Nzeri 2019 amaze gusezera mu ikipe ya Club Safe yo mu gihugu cya Bangladesh yatoje nyuma ya Kano Salix yo muri Lithuania, ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yasezerewemo azira umusaruro muke muri 2016. Uyu mutoza ufite lisansi ya UEFA Pro yagizwe umutoza mukuru wa Uganda Cranes asimbuye Umufaransa Sebastien Tisable watandukanye na Uganda kubwo gusezererwa rugikubita mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cya 2019 cyabereye muri Maroc kuwa 13 kwa 2019. Jonathan McKinstry yatoje umukino we wa mbere wa gishuti aho yatsindiye Ethiopia igitego kimwe ku busa, ubwo amakipe yombi hiteguraga imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika gikinwa n'amakipe bakina muri shampiyona z'iwabo CHAN 2020. Uganda yakurikijeho kunganya n'ikipe y'u Burundi n'ikipe y'u Burundi 3-0 mu mukino wo kwishyura ihita itsinda itike y'imikino ya nyuma ya CHAN izabera muri Cameroon mu ntangira z'umwaka utaha 2021. Hakurikiyeho imikino ibiri yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika yo muri 2021. Uganda inganya na Burkina Faso igitego kimwe, inatsinda Malawi ibitego 2-2 hita yuzuza amanota 4 iyobora itsinda B. Nyuma y'ibyo Uganda yasezeye itanzitse itsinda amakipe y'ibihugu atandukanye 6 yegukana
igikombe cya Sekafa muri Senior Challenge Cup cya 2019 cyari cyanabereye mu mujyi itandukanye ya Uganda. Imikino yose Uganda yakinnye itozwa na Makensitiri. Ethiopia ihura na Uganda. Uganda yatsinze igitego kimwe, Uganda itsinda Burundi ibitego bitatu, inganya na Burkina Faso ubusa ku busa, Uganda itsinda ibitego bibiri Malawi. Uganda yatsinze Burundi ibitego bibiri kuri kimwe, Uganda itsinda Somalia ibitego bibiri, Uganda yatsinze Eritrea ibitego bibiri ku busa, Uganda yatsinze ibitego bine kuri kimwe Egypt, Uganda itsinda Tanzania igitego kimwe, Uganda itsinda Eritrea ibitego bitatu. Mu biteganyijwe ko Uganda izakurikizaho gukina na Sudani y'Epfo mu mikino ibiri yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2020-2021, aho hakazabanza imyiteguro izabera i Dubai ho muri Aziya ikamara ibyumweru bibiri hagati ya tariki ya 6 na 13 Ukwakira 2020. Jose Mourinho uhorana udukoryo twinshi yakurikiye myugariro we Eric Dyer wagiye mu bwiherero umukino bakinaga na Chelsea muri Carabao Cup urimbanyije ndetse banatsinzwe. Ubwo Chelsea yari ifite igitego kimwe cyari cyatsinzwe na Timo Werner, myugariro Eric Dyer yasohotse mu kibuga nk'usimbuye ajya ku bwiherero bitunguranye. Nyuma y'amashusho yagaragaza umutoza Jose Mourinho amukurikiye, uyu mukinnyi yasohotse mu kibuga ku munota wa 75 ajya mu bwiherero, benshi bagira ngo arasimbuwe, nyamara babona umutoza Mourinho aramukurikiye. Tottenham yari yaje kwishyura igitego yari yatsinzwe mu minota ya nyuma ifashijwemo na Eric Lamela, ndetse yahise hakurikiraho penalty izahiriye kuko yatsinze 5 kuri enye Chelsea. Mason Mount niwe wahushije penalty ya Chelsea. Nyuma y'umukino Eric Dyer yabwiye Sky Sport ati Mourinho yarakaye cyane ariko ntacyo nari kubikoraho, kamere yari hamagaye. Numvise ko Chelsea yabonye amahirwe akomeye ubwo narindi mu bwiherero, ariko Imana ishimwe ko batatsinze. Kuba twitwaye neza ni ibyishimo bikomeye. Mourinho yabwiye Sky Sport ati Dyer yagombaga kugenda, nta yandi mahirwe yari ahari, yagombaga kugenda. Ni ibisanzwe ku muntu kugira ikibazo mu mubiri ariko ntacyo wabikoraho, nagombaga kumushyiraho igitutu kugira ngo agaruke mu minota yari isigaye. N'urugero rwiza kuri buri wese. Avugana n'abandi banyamakuru, Mourinho yagize ati iki kibazo nuko atari ukwihagarika kuba yasohotse mu kibuga, ukwiriye kwibaza uko byari bimeze, nari mbizi ariko namuhatirije kugaruka mu kibuga vuba na bwangu. Dyer yasekeje benshi ubwo yahabwaga igihembo cy'umukinnyi mwiza, yarangiza akagishyira hejuru y'ubwiherero, yarangiza akandikaho ati umukinnyi w'umukino wa nyawe. Mourinho nawe yanditse kuri Instagram ati nishimiye abakinnyi banjye bose ariko uyu we Dyer intangarugero. Iminota 180 mu masaha 48. Kabuhariwe Manchester City nyuma yo kunyagirwa ibitego 5 hahise igura myugariro. Manchester City yasinyishije umukinnyi Ruben Diaz imukuye mu ikipe ya Benfica muri Portugal agutanzwe miliyoni 65 z'amapaundi. Hari haciye iminsi Manchester City iri mu biganiro na Benfica ariko byagendaga gake. Manchester City isa nkaho yifashe gusa nyuma yaho iyi kipe inyagiriwe na Leicester ibitego 5-2. Iyi kipe y'abanyamujyi bi Manchester yariraye ibaba isubukura ibiganiro na Ruben Diaz ufite imyaka 23 nyuma yo gusinya amasezerano y'imyaka 6. Yatangaje ko afite icyizere kuzitwara neza mu ikipe ya Manchester City. Yagize ati nizeye kuzakorana cyane kandi ikagira ibihe byiza mu ikipe nshya nzitanga mu buri mukino kugira ngo twegukane ibikombe. Ni by'agaciro kandi kuza mu ikipe ifite abakinnyi benshi bafite impano kuko n'imikinire yabo uhita wisangamo. Ruben Diaz yari amaze imyaka 5 muri Benfica. Ruben Diaz yinjiye muri Manchester City aguzwe miliyoni 30 z'amapaundi abisikana na Nicolas Otamendi we werekeje muri Benfica atanzweho asaga miliyoni 13 z'amapaundi. Ruben Diaz abaye umukinnyi wa gatatu uguzwe na Chelsea na Manchester City muri uyu mwaka, aho asanze Nathan Ake ndetse na Ferran Torres. Nyuma yaho Drogba wamamaye muri Chelsea agiye guhabwa igihembo na perezida wa UEFA umunyabigwi muri ruhago Cote d'Ivoire no mu ikipe ya Chelsea, David Yves Drogba yashimiwe uruhare rwe mu gufasha ikiremwa muntu mu iterambere ryacyo, akaba agiye no guhabwa igihembo mpuzamahanga. Rutahizamu wabaye kapiteni w'igihugu ya Cote d'Ivoire yatoranyijwe mu bazahabwa igihembo gitangwa na perezida wa UEFA Alexander Califre kubw'ibikorwa bye by'indashyikirwa yakoze mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Drogba y'imyaka 42 y'amavuko yahinduye ubuzima bwa benshi nyuma yo gusezera burundu mu mupira w'amaguru, aho yafashije miliyoni z'abana kujya mu ishuri binyuze mu mishinga ye ujyanye no gutanga uburezi bufite ireme. Drogba yafashije Chelsea kwegukana ibikombe bitandukanye mu gihe yikiniye birimo UEFA Champions League. Abashinzwe gutegura itangwa ry'iki gihembo batangaje ko mu gutoranya Drogba bagendeye ku bikorwa by'indashyikirwa yakoze, ibikombe, ibihembo yatsindiye i Burayi ndetse n'ibihembo yahawe nk'umukinnyi mwiza muri Afurika. Aganira na ruhago ya UEFA, Alexander Califre yagize ati Dyer ni intwari kuri miliyoni z'abafana b'umupira w'amaguru kubera ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho
mu mwuga we. Ni umuyobozi mwiza, nzahora nibuka ko yari umukinnyi mwiza uzi ubwenge kandi w'imbaraga, ariko cyane cyane inyota y'intsinzi yagiraga byatumye abera abandi amagingo y'urugero rwiza. UEFA Champions League ni irushanwa rikomeye ku isi cyane ko amakipe ayitabira bafite abakinnyi beza kandi bashoboye. Twagize amahirwe yo kubona abakinnyi beza barimo George Samuel Eto'o, Didier Drogba bari ku rwego rushimishije, bagize uruhare rukomeye mu kubera icyitegererezo abana bifuza kugera ku rwego rwabo. Didier Drogba wakinnye amarushanwa atandukanye arimo igikombe cy'isi yitabiriye ariko Cote d'Ivoire. Iki gihembo mpuzamahanga gihabwa umunyabigwi wakoze ibikorwa by'indashyikirwa cyegukanywe n'ibihangange birimo Eric Cantona, Bob Charlton, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Totti na David Beckham. Drogba agishyikirizwa iki gihembo ku wa 4 ubwo hazaba hatombora UEFA Champions League i Geneve mu Busuwisi.